Khubor Pibaro na Don Bosco Media Network ngiwan ra shapi ki Khubor Niam kejala jong ketayo balai jong benai Lber arajar arpun ri. Kimat bakongsan hakini ketayo kilong. Tuat kipai riunget Catholic sya ke jingpli ke parish Bethamai hamau kerdem. Ho kelumpung kilong kemi Catholic Shillong Archdiocese Zone 6 Hanongpo. Bat kinti kemen kipat Katolik ke Shnong Madan Umrunong balayo ying meni bapura. Bat mentangin pasya ki Khubor bakam Niam. Kalong ke jingker ku bat kesngi sa ken mau ye kipat riunget Katolik ke Rat Madan ha kaba kalayo ban pediang ya kemau kerdep parish Bethamai bala ainam ha ukris usim ke jingker men parish. Hagani kesngi lepen kut ya ke jingra kedap shispa snem. Jong kabalang shnong mau kerdep. Kini ke parish Bethamai, bala ainam ha ukris usim ke jingkermen ke Thup ye ki khatn riu teli ke balang shnong. Ke mau kerdep parish kalong ke parish bakhat ar ha ke them riboy, bat ke basau pun riu ha ke Khubor Niam ba Shillong. Lawan ban pli ye kini ke parish Bethamai do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ke khat santrik Lber arjar arpun riu ha ke bakilas dang ye kini ke sngi da ke mas bakoi bala penmenta do Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ha ke jingesan ranlang Bishop Sindrop Bernard lalu ke Khubor Niam ba Shillong Reverend Padar Jemris Shilla Chancellor ke Khubor Niam ba Shillong but Reverend Padar Pius Shadap Vicar General ke Khubor Niam ba Shillong ba kiwi kiling do soblay. Ki sister ki brother ki nong mi khmat ke jela lembat ki pai riunget na kini ke parish bat ki parish Pemarjan ki belawan ban saki kini ke sngiple ya ke parish Bethamai. Lapen po penping shushu ikini ke sngi da ke jingedon ki hep ki berit ki bepediang ya ke communion beningkong ha ke sin ke beningkong. Ha ke seneng ke kraw Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulakeli ke ke parish ha ke juba bat jimbatai uloong ke parish ke di ke jaka jong blay ke bakedup lang ya baro ki pai riunget na ke benta ke jingle niam ke sakramen bat ke jingbatai ke ketin jong blay. Na kini ke parish ki pai riunget ki yok mat ke jingai jong blay lingba ke jingduai ke jingle riu blay beponjat. Hadin ke seneng ke kraw Most Reverend Archbishop Victor Lingdo ulapin kamti ke parish Bethamai ha Reverend Padar Sebastian Karmau Plang kum parish priest ban pet ban kmi iki kam mensim jong ki pat riunget. Ha kenok pai sngi lepin bot de kejing mani sakramen balai lam the Bishop Sindrop Bernard lalu. Lepin kut ikini ke sngi de ke cultural program bat de kejing pen kut buram iki riu niam bat kinong kit kam ki balang shnong bat iki riu sebun mensim ki balanok senyang ban penpuk penping ya kini kesngi. Habalakut barok ki program lepin hiar ya ke lama rakhi shispa snem centenary da Bishop Bernard lalu. Badai sakramen nama kecil penim kelahajan. Stakniat por ngarung tayo kuat irong kedisayap disacitam disayap cimi patu Jisu ban penim nyanyi barok. Na kabenta cungi pat kalong sisa kadi sakramen ke bakrau bagi yo ya kadi ka parish Bethamai kabasok penim takasim ainam hau kris jingkermen usim joga jingkermen ukris usim joga jingkermen kabar pangis nukemen babetakasi kadi ka balang sinong garung saka jirake centenary Jinda shispa snem kachinget kasyong bakadai bagani kashnong kanyo ay parish naman rakhe bagani centenary jongin pe kanya kilay benta jong kani ka centenary habangi kerkian din shispa snem menchua kabalang kelayat kimissionary kilongan banyalap hani githain berkumay ni aingu ki missionary balai no ni aingu ki missionary berandon mentang kum faraj jacob barwan tresh ni kum faraj thomas manjari barwan tresh ni sanpo south na menchua ripo na menchua kila tresh itu nagila barna ke kani kasenan tenari kamong
Bamadon ki missionary, katekes ki rembang maman, ki missionary ki bala siniam duriau, ki wan yamap, ki wan bet sembai juga jingye. Mentang irake shispas nem, kadai kasi juga jingai mu, jingero. Ya ublei nakamentang ini shispas nem bala lekno. Nakamentang ke jingai ke jingye. Ya mu ikistan betum ikistan ke bedingkong. Jadi kita dah siap percaya, ni ayu ekistan kita minta, kita percaya kerjanya. Kata kau, kita kerjisi juga ayu ciaro ayu play, habagi kerjaan dia, sispa saya mencoba. Kabar, habagi pai sekmat, idan ketong, ringkat begini keparis bertemai, kadi kebalang senong, kesayaan sekmat, ban berbah. Ban berklan, ya kecingnya, ban penipu, ya kaima cukulai, ban penyar kaima cukulai, nangis kemat, kadi kepala sampai, pelayan, ukres, usim juga cingkermen, rengkat berkat du teri kisnong, ya bahasa sno kadi kepala sampai, ban penbet, ban penbiang, ban penitena, ban penkeladur, nak kapor sekapor, ban kebalai, habagi pet pagi kapor minta. Kani kamalang sinong rekat bagi kanu kani sinong dan kam berpetamai lagi hakajinya ye kajinya tadi gejilong kawai ha kajilong Kristen badbut yau Jisu dan kajiyama dan kajing petamai lagi berkelain kajingye berkelain cikermen berkelain kajingye yublay jingye para beliau kata ni katong jong kani kaparis petamai bentar Kay kaparis kadang kerja kamision jublay, patuduk lang ya baru bahap agani kaparis, nawang kandur sino. Kisayo ayah kacing danian mata kasih jublay, kisah kermen, nyaw tadi kisah kermen. Kisayo aji kainian, sayo agaji alape kacing jublay. Kisayo ayah kata kerja jublay, lempa kani kaparis. Kisayo sibun kejikai kiropa mo kami kikon sama kikinaret bandang namjin diu sisyo ya kajingong Kristen katali kaparis kadang kerja bandung nang ya pambara panyamap yung Jisu banpin menai gospel banpin yar kay maju Jisu balay kapalis kadang kerja balik kapapha kami snei iwe par ikibaduk kibarali ibatangan kibadon kam negajira kata di kapalis dengan kitbok ikini kapalis kebasa peni matangasi banle ikini kam jimpha jung belai nanta sisyu ikini kapalis lainam ukres usim jaga jingkermen ublay Pilang badan boktam, lainam ikini kapalis how Kristus im juga jingkermen, kajingkat jingwele pikalong, kermen berbor how try. Kita rakhe usnem juga jingkermen, usnem ajar kusan, kabalan kapten. Kesenjuk Sengkenthai Catholic Shillong Archdiocese Zone 6, haka kat santrik Lber kalakut no da kajing shong ship bat jing ipo iping minsim ship rem. Hapading kinong ilambat ki dukot ki balawan ni ki kat santali ki parish na temri boy hanong po parish. Kani ke lumpung galong ke bakat way bagani ke senjuk ke laraki ha kani ke sengi. Laraki ru ya kani ke sengi kum ke sengi bekerpang jong kilong kemi ke temri boy barok ke way. Kamat pusan bikinong ilam jong kani ke lumpung ki lejit galong. Pilong ke melu bat ke jingshai jong ke perthai na ke gospel Matthews ke lenong ke pesan ke dukot kat lai bat kat sang. Haka sengi play lepen heri kalama jong kesenjuk dau padar sedish marak spiritual director kumukong san. Haka sengi play Reverend Padar Rafael Ristelin Mayong ulalong ukong san ban penmentai kemas bekut balasen ran lang dau Reverend Padar sedish marak Padar Peters imle parish priest kenong pok parish dan bakiwe kiling do soblay. Ki brodar ki sistar pada ki hajar ngut ki pat riunget ki leshimenta da ke jingriu blay hakini ke jingle niam. Haganok pai sengi, lesdangi ya kejing meni sakramen balaya lamdo Padar Rafael Ristelin Mayong, ubala kren ru halor kapang ki kamram jong ki kemi ki pa banlong gemlu ha yingasem, banlong gemlu ha kebalang, bat banlong gemlu ha ki imlang kesalang.
Lapen kut ikani kesengi da kejing penhiar ya kalama da usok blai sedish marak. Bat kejing IT ya kalama jong ke zone 6 sya kinongilam ke sengkenthei kador parish na kebenta ban penlong ya ke lempung bakat ar haus nem arhajar arpunyo. Lai kata hadu keba kan riu keba boleh keba om pelong kamlu jong ke pertei bat kejing syai jong ke pertei. Hawai jong tu dan tek kali kasih mentah dalam kejing syai. Menang setiap uslah pula pandit ini dari kecil kerku kecil mulai nak bantah kecil dari kecil kerku kecil mulai. Dengan tua lagi kira kini baru orang bati berikti hari ngisip nak kita kawal kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel. Kita kawal kalau nong keba lifeway kada kot keba sitel. Jom kini nak kita semua habkat baik pun sama lagi berikti pulih ya kini. Pin pet hantu ke kebaga ni kita keluar dalam lifeway ke si tahu ke keren hati kilom tinggi hakane kan of asli tricky seperti ini. Ya ketika badan lain malu bala banyo ke kanker dor ban di malam lain. Oh, jadi kerang ba ibu dan hamil. Oh, kalau kami di sosenat nampak jadi kerang ba, apa dipulai ya kene ka. Nak kita kawal ke nong lifeway ke kot ke besau ke bohong. Kat nong ke koridor ke di penat. Bakio ya ke briu ke bawah. Nak ham koridor balik ke bawah nai barok. Long kini gaya kene ke bapi di bakio ke kamlu jom ke pertei ke dei di sisa. Di hapan nong kata ke tengah ke koridor. Di hapan nong kata ke briu ke koridor haji ngasam. Saya akan nama pasingan kerana nomor likely kimat pusan naga kata cuci gelong ni. Kamat kawan tong gelong, long kini lihat long kamlu hai ngasam. Kamat kawan kawangan saya pusan reti lihat long kamlu hapok kabalang. Kamat kawan lihat long kamlu ha kailang kasalang. Kamat kawan tong kawangilaong mengkabang kabangan saya ni seperti kalau lihat long kamlu hari masih long kemiri. Kumba kita power kalau orang boleh pergi ke hospital orang. Kalau gaji kalau gaji spoon gaji koridor dan iyo ya kalau kini dapat tip ya lah kerja kamera. Long kemiri lihat long kamlu kalau orang bisa lagi. Tentang long kamlu apa mereka kerap pengihapan long kamlu hari. Nikah belum kamlu hanya ni perbang milong kamlu hafal. Long kini nungkong nong siap. Ni hafal long kamlu hanya. Ni hafal long kamlu hanya. Triki simu prophet. Ay saya kalau pasau pulai kerpat ke pasau. Nak benda jadi long kini. Prophet ay saya kalau ke pasau pulai kerpat ke pasau triki. Baru yang ni dah bilang ke Bible apa kamu baca di suha boleh lang apa ini pun sebenarnya boleh boleh tu. Nama dah bilang kita koridor hati kemat juga, buat pelayo burung. Nama dah lagi jadi. Koridor ni bilang kita koridor kemat jom ublay. Bilang kita koridor kemat jom ublay kumta ublay ulah jip jadi ublay ulah ini jadi. Baru kamu hari masa. Nga ay nakibriw banyak pen bathi, daki part dan briw banyak peri bataging indong thi. Oh, kita tambah orang kita di koridor, film di koridor, long TV, film di koridor, Ahmad Jokowi, film di koridor hingga siap kau mau tim dan siap. Di dalam kiri film kada nuk jom gaying kasam, ada kerja nak kada nuk gaying kasam, apa keprah. Saya tak tahu, ngiram kam ya kada nuk kini ke jompi, haji nasiam. Kikun ke jompi long kini, dah ngiram kam ngam tharai lo kinuan kinlek baik siapa, nang tahu nang siap kinuan sapi. Yang mei ngiram kam ya kata, ada kata, kikun kalau kini bisa lek siapa berong, unih pun jadi kena kuri jadi ngiram kam ya kata ngiram kam ya kata. Balai namar ba.
Pi kung galong pi kilong gadanot jauh kering kasam. Maka ang kali pi gawe di sini kali dalam balak menjebak ina lese kini mengelam pilak menjebak yang amo. Lada pi amai kuluk ujung pi beri pi halal long kini apa pilon hajan hangto. Beri pi halal. Apa pilon hajan uluk pi apa pi amai haji beri pi halal apa pilon hajan jemu hangto andai beri pi halal. Bos yang dong, nangka. Sagai apa? Biasa orang jai-jai. Don kau bekerja urang dan kau tu hangge. Usirat hinyau kripti sebab boleh usirat hinyau kripti nak bantah jerong kini gini sirat hinyau. Sirat hinyau nak bantah jerong kini gini. Boleh kripti usirat hinyau kan ombe na pasang hari boleh kalan ka bakaduk. Sirat hinyau kalan ka bakaduk. Kesentan ka bakaduk. Buat benda burung yang ada yang mati. Lokri orang penjaburan yang ada keman ulang tompi pada kerja ke persen orang kawin nama. Ombai pada rasa Allah hari usirat hinyau kau yang kawan penjaburan yang ada yang kerja ke persen. Mereka baca hayi jelipan abang ia dong berurut di penjaburan yang ada. Mereka padio yang kejubah balai dia apa dia dong berurut jumpi balai dia halal long kiri ini. Bibitan. Sana ada bibitan ni halal. Kejubah dengan dia long kiri Islam apa dia store jadi kugerat. Dia hawa nama dapat lakidon hajan makna hari kidanut kijompi gadanut gajupi kajengai na ulok ujompi gadanut jomlok ujupi kajengai na kire takanau dia hawa hipa kenapa kata gadanut gajupi ulok jompi uyosnyau ya gadanut gajupi dan takanau dia hawa kau afor bengidom gadanut jingi kajengai. Kalalong shisha ka jingkemen ka bakrawi ki pai dunget Catholic jong ka balang shnong madan umrunong sok pedok sub district sning parish ha ka bala kerku ya ka yingmene bapura badang dep te thamai ha ka khat saw tarik Lber arajar arpunril kani ka balang shnong ka layo ya ka yingmene bapura bat bathamai da ka jingtre shitom jongki bat da ka jingerap jongki rius bun mensin Kipat Catholic hakani kesnong ki ladap da kajing kemen bat jingrehem mensim hakani kesngi. Ya kani ka ying mani bathamai la ainam ha ka donward pakhuit tamu Jisu. Most Reverend Bishop Sindrop Bernat lalu ulawan ban pli bat kerku ye ki saudong saukun jong kani ka ying mani bathamai hakani kesngi. La pediang buram yau Bishop Sindrop da Reverend Padar Pius Jadap parish priest komsning parish ki sister ki catechist ki rangba balang ki rangba bat ki long kemi bat krui rui de ki pai jingwet na kani ka sub district ki dekat ka parish pastoral council PPC ki le penchet hem ye ki jingle niam kani ka sngi u bishop ula kerkhui ki saudong saukun jong kani ka ying mani la penbot seda ka jing pen minta ye ka mas pakhot da u bishop Bernard lalu ringkat lang bat usoble Pius Shadap bat haba pharia ye ka ktin ublei hakani ka sngi Most Reverend Bernard lalu ula kentukan pam ye ki para benget barok da ka baong ka ying mani ka long ka jaka ka bekentang kumta haba piwan ha kini ka ying mani tolong ki pasyethem bat ki bajanai bat ru ban pusan halaki do no da ka beduai kenang bapinyo jingger khu jong blei ka jingdon jeng ki ying mani ha ki shnong ki thau ka long ka jingger khu ka bakrau tang ya ka balang Henry ya ka shnong hi barok ka wei habang ngidon ye ka ying mani ngidon ru yaw blei ulaong hadin ka mas bakot la yo ka jingkren ai ko blei ya baro ke baladon benta ban penpho penping ye kani ka sngi na orang ba balang jong kani ka balang shnong madan umrunong Pagkulong bat nagka ka sngi sa kanigi yamani ka de shnong tingay ko blei kerpang ni prabius ba tresitom kumlong dono saray sa kanigi parish ban peit papi ipai rungai aman nakisnong pindon kaya mani kabai bet ibiang kaya mani kabasongkun bat pindon do kacaka mani mulai kaba bet pabiang nakabantaj pi ipai rungai
Jadi kecil terakhir tom cuci kelai kisnong hak ini buat kebeladab ladon kecil senai dia mani nam tak kecil biang kecil berabagai bat nak buat kecil berkui dia mani buat mai kemangalam dan share dengan suan sedih seperti muslim nam tak kecil berkui mani nam tak kesini biang dari kisnong bio kene dia mani kebei tenang tinggal kibelai pi baro kibedon lang akan dikemas pun kisah tadi kibedon lang biwan nom sning ban kibei sinong pemarjan i kibelai ya sekretari Parish Council ikut hotka PPC ikut katikis ikut ramba balang pada pi baro ki pacung belai khantam jangan di sinong ya kibelai kom kerpang di ramba balang jangan di sinong boleh tersitom ban ya tray dekat-dekat di padar nang tentang beliau akan diri menjadi tenang berkum curu balai alam yang kecegruai dan kecil hem mensim han mentakasni tekan dong isu komen menjadi ba kan ni lewan krui dan mentah kene kesni komen ba yo egi meni berkamtam kecil isu komen menjadi kecil hem mensim cupi berapa lagi juga di senang berpilih bilang krui ha kecil alam curu bahalang ban dah kecil hem mensim dah kecil kui pin dah kemat ba ikomen mentakasni piawan namar ba piadap dah kecil kemen ba pio ya kene dia meni kebalong kayen ba kosan dah mentah jupi bepin yo kalan ban meni belai ha kecil kui meni mentakasni di dalam bahagian dia kecaka itu kiba jenjar di bistom kinyo citengan dah kecil ku kedua kecil belai tikai ke kosan kene ba yaman la kecil ku kadang berbuat kecil siu kelian man la kecil ku go bagi yo pedian kadang berbuat kecil siu kelian kata kata kecil long priu kecil sego priu cigiru habaran mano tiba lewhan menta cigi te gidon berbuat kecil sego ba ha kom ngilang siu kelian ya kata kecil lewha ha kadang kom siu kelian ya kecil ku go bagi yo tepat play ko long ha kecil kom ba kecil dai cigi priu ko long kecil kom yaman la kecil ku gidon berbuat kata kecil Tharang ada nur ke mesin cungi bersiu kalian. Te hakadu berukam mesin kalian nak beta kecil ku ke bagiyo kat kene ke mani nam tak cimbit cimbiang ke ban mani belai mesin kalian ya kecil ku ke do ke belai bagiyo kat kene ke mani mesin kalian ya padar beris ya kino le bhamaro bagiyo kat kene ke mani dai da kecil smart cumpi pat ki barabane da kecil habit sim cumpi pat ba kene ke mani hakaba malak sutrai pia tap pia selai kat ni khuri ko balong mata kaski badwan mansim menta hagi sai hagi niam bat hakano no hopor barakano no kecil mani play ya kene mani ini wana kecil ham mansim mani simenta kata kene kecil kalian kecil suhu bagiyo ya kene mani dak ba pi pai jom play pat pia wan kecil ham mansim hakane ge ku jin tentang ban yo ma de kecil ba kecil ku do jom play ya kene ge mani ro lai ti tentang hakadu nur buku hitam Yesus terkamata tin kene ge long ro kecaka tentang hakaba niawan pilgrim hamtam au kenai menreu baiti tentang hakadu nur buku hitam Yesus bon ki prabagai cuma ne sub district cuma ne parish kiniawan cuma ne kecaka banyo ma de keci ge buku do ko blai hamtam nakabatuj nakadu nur blai kabangai ti tentang ye ye mani hakane ko polen lain lagi pengusahaan bakabalang khat ini bakapakemau ini bagi dai benne nadu kasi balang berdepai dapat kemau ini yakin lagi lain lagi pengusahaan yang dia kayomlen kebenengkong kadai kecuduai kabar kadai kejilan lagi bagi syajit berkebalai kadai kamis nei hospital matakaski kekeren kerpang halor kebenengkong bakata kadai kecuduai ban kadai kayomlen lawering you ban len lagi ban syajit ban sitom lagi ban benar kami sendiri kita ipan. Hospital kita kasih keren cepat kejuduai. Ban giosna olah bakat tu kefarsi kebau jusu le tu sebab kita ki arbut ki beriu ki balai ke tempel banduai. Dah tu kefarsi jusu ku aban hikai ini batau kai kejuduai. Kai kejuduai. Kejuduai kamdai kecil tu cuci oblay. Ya kata kecillah kecuni. Kecil doai kamdai kecil putu roi cungi khmat jomblai ya kata kecil la cungi ya kecil bet cimpiang cungi hendai kecil doai kadai kecil pendem cungi ya kadai khmat jomblai ya kecil sore kecil doai kamdai kecil putu roi cungi khmat jomblai ya kita kecil la cungi ya kata kecil bet cimpiang cungi
Andai kecil tuai, kadai kecil pendem jengi ladi khmat jom play, tak kecil sore. Bahagian ini kaya melan ni sukumen menang ba bahara dangi. Idan berbuat dia ketuk kecil snow show mensiam nak kaya melan. Kaya melan kadai kaya makentang, hak bau play ketai dulu ke mensiam jengi. Idan berbuat kata kecil snow show mensiam nak kaya melan. Ban pai show play dia kecil kelak pembut. Ban pai show play dia kecil sore. Ban pai show play tak beli pendem dia khmat kecil play. Khamtam. Bat dak ni ki khubor ngila poisha ke bekut juga ni ke thup khubor. Ni ai ke jingket bok ket ruang ni pi baro bat bapindon ha ke jingkot ke jingkia pin shot pin clan. Ni kerpa di pi bala dedon ki khubor baja ki parish ni ki shnong jong pi bapin pa ne pentip shangi hau teng number bedon ke screen jong pi kenang bengindang la ban penmi man kata yau ki khubor niam ke jella. Kublai shibun ublai unkur khu yi pi.